Kira nkatho cia mwanya mutegeri wa Meru TV ni ntuko ya Jumatatu tariki 11 mbithiro inge kugwataga ugeni tutegere kuthuja no kumurika mantu aria jathirite jagita na mbere na gukarika aria tukathora tugitonyaga ndene ya ngathiti cietu tumurike na gutegera ngathiti ya The Standard na ngathiti ya The Daily Nation na nyumene tuthiro turi na gikaro na mwandiki munene wa kiama kia Nopeu ndene ya county ya Meru nikienda toka thero twina rwaria rwa mubango jwa turinge ime. Karibu sana oni bametaga Dennis ya mutuma muthomi iji ni nteto cietu cia Meru TV rokere Martin Kome Makasi urenwe MCA wa wadi ya Nkuene ndene gicigo bunge ge South Menti na Nkurukino mukaririgite wa Mbanjeti na ugete mbunge ya county ya Meru ni kureketia Nkuruki milioni 350 mbechiri kwerekana na chigo kiri na gutetheria mbeu mbithi ndene ya county hizi ni aria Nkuruki ugete mubango jwa MOS kana Meru Youth Service jokare ta mogaruruku kathumba na jama nene aja Meru kinya gutetheria gukiri kithomo ikiri anaba county ya Meru. Jeff agetuma na guturugurira na ripoti yu akiaria na metha ya nteto ya Meru TV Martin Kome Makasi ora ni MCA wa Nkuene na kinya nowe mukaririkite wa Mbanjeti kiri mbunge ya Meru na ugite Nkuruki milioni 350 ni jakurukitwe kiri Mbanjeti barakurukiria nikenda bakethera bakimenyera nthuki mbithi ya kaunti ya Meru na njira ya mwanya na kinya Nkuruki kubokiria gikithomo itwa ndathomere budget Jumaine na kiri budget yu ina mantu ja maingi ja mega ja tutwire kiri budget mere matu na murando ja Meru Service jura jukethera jukira na ndene ya wondi chietu chionde kujukia ayuthi tukona namba ketha 20 kana 30 baketha bagita baita ngugia community wako mieri 2 kana 3 bere ya shilingi 500 ntuko bathire guita ngugi mieri 3 baigwe ge politiki nikira tu nacio tana ndi taja Nkuene kuneje ka wampungu aja kunere Nkubu kunere baitegatu baigwe ku muntu athome kosi ira kwenda na kire agirwa mbeca ni thirikari ya county ya Meru mantu ja gwikira nduji ja gwaka maiga ja gwaka nambau na muntu athiria aguriro equipment nenya chie mantu ja saruna na aguriro into byo kuma arabia ta ambire gwita kabiashara kawa gwita ngwike ndomba gwiteje so ni program imwe era ijite tariku na kire budget ye mantu ja vijana utero kaire thirikari ya Meru thirikari ri kurukite utro thirikari yakira becha cia milioni 350 actually 349 million kire manto ya youth sports and gender ko papasire gavana athithite ukenda omba ku empower ekuru na youth ombo boke na ku transform maicha yao so ni budget ikarisa sawa na ketha yumba gukiria ntu ekuru na vijana muno ndene ya akaunti ya Meru ni ara Nkuruki akuga Mbanjeti eje kethera kinya kireta twanya twangugi aja kaunti ya Meru bunene na kuga bara bakagunika na njira ya mwanya ni arimu ba ECD mandagitari o amwe na arigitani ni araugite eje ni njira ya mwanya ya gukiria rwangiro kithomo aja kaunti ya Meru na kinya ugima bwa mwiri cibitari nyingi Meru ni cingi na arua na cingi nontu gutena itingugi na nandi twikirite mbeca cia kuandika nurses baba ingi na clinical officers nenya madaktari na specialist nenya speech therapist ura Meru utuoro Meru ndene Meru mbeca icio ndi twikirite na cibitari ira cingi ndene Meru in dispensaries level 1 level 2 level 3 level 4 siri tukumba kwa offer services no ntubwa bakutha batina madaktari round yeji baketha twina that service cibitari icio ndi komba kurukurwa no twikirite mbeca kungana mantu ne yauja ku recruit nurses na nyari mo ba ECD tukabongera na bara batwire ECD gwitana batina scheme of service abo tukambirio ba scheme of service bowe bakenda bwe 10 mutongeria ujo na kuga kinyi bakurukitie mbeca kathumba kiri mubango jo gukundia na ba ECD uchoro mubango jura kinya jo kethera jo gikuchiria na baba inge kathomba gwita chukuru o amwe na kuendelea na kithomo kiao kinya school feeding program wero ya tona ana banasari ana wayo to banasari schools kuna mpango ana bokukunda wa no choro shukuru kenda bela bena nutrition na tuongera
intake ya twana ndene ya chukuru chetu cha public ECD classroom. Nkiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam. Tukiuma Ntere cha South Ementi twerekere mungage juga bunge getigania Eastern are mujumbe wa Ntere Jimporo Abore na ugitekana keria are kanishene ya Catholic na Ntere cha Dhathi na uriti barabo komereria matagete ga ubunge ndene igishuga bunge kiu getigania East baraga gwikira siasa ndene ya miradi ya witi nambere irete nambere na kumbithithia kirige shuga bunge kiu getigania East Mporo akiaria na ongerete na kuga agatigira gishuga bunge giki nige kutetheka na njira kathomba na mbere ya miaka 5 ithira tutonya kithirano kia mwaka wa 2027 akethirwa agutetheria akaribonde batigania East kire manto jegie kithomo shukuru na manto jangi za gutetheria mukari wa Tigania East na barabara yenu ile huwa ile tola kura na yumbe bonde 2016 utemo yumbe tano kura na barabara kuna ti mtu yako mpeni kura wa mbare kega ngami yewe numa mke mkati dine bugyo nenda kuwa barabara kuna ti yeye siasa mwana ai mwana wao na mwana kailenga wakara onka ndadi turamwe ile ino siasa nangamekira ikinya TV ngamekira kuma kiolo hizo kunati ngamekira kuma Musimukuro Beginning House Group Eke Mueve Echoke Mwaka Vite na Kolproto Nomo Nezi ya na ile toneka first priority ile mbele barabara ya Mikidori kunate akivinero barabara keya baona kanyaga otongeria iba totalaila rapa ba toera kadire ikonete ne bodo ya tobete iba na bawete kaleria oni toriando teoria temporo aketwari itwari kere kura an kura itangato to anjereria na MCA ngire ku kanateku ikowata na bakolikia kuwe kada simba kada simba rodere bokana obiaga magoro bokana obiwata kanisera ni akwa mashumu oyo mbesa ya to Roma neida ototogere mbesa nara entagoni nande okono mto ke maritare ne akwa woni ngo bera ngo beto mi na kuwanga ga kanyi kilomita mrongo ndio mweri na kuwanga beto pasare fan gaya mwana ngirie komi na kuwanga beto oni biashara ana TSC kama na barabara kwa bara vake untuko bomba kana ndoi ndio kwa akristo mende oenda mndobongo ya abora we akeya anakana basare fan ngirie komi mwana sala tiania hii tulando kuroki ana babo mabai kuroki ya 40,000 tunaona 40 million kwa kutembea na bara kwa kuna mwana ngirie komi Roma ngirie komi date kwa bebiana lefte ana ngirie mambo yote kwa kakeni ore akobeto bintana kwetera bije punto ndore kuna kya ngura kwa na kanya ko kaji yo mwa kena ale batadira to kwa Yesu asiwe akwenda kwa mwana nte kanisa na de bugadaleki okora mwako ne andona to ko mtu aikando da kuinya mwiri ayo na abutele mwako wewe ora ukia to ko biwe au akwa moro au na imo toyo so kuricha dire kurikwa wa ili andora kwa biyo ko baita ite binge mtu na ro mekeke ite ya katoliki na keri ya poro na poro au polita ya keri ya katoliki na keri ya nao kama yeto
Konge na kumbe umbithi ni bore tu gutigira ne bagushumiria na gwita kire seminar ira chumbete kuthira chikithithia kama turene nikenda bageta na mbere na kwamukira mautungata na nkuruki kwewa mataro amwe na mauritani ja kubatetheria kire miturire ne arakinya ciari baria batetherio to bakirige kana bagitikiria na bao bare ike cukuru kana kirasi form 4 nene cukuru je secondary kinyapo ne barombi gutigira ne bakuigika na kwa ana bao inya nikenda bageta na mbere na mathomo bubu project akagita na karam kurare na gikundi kumenyekana testi mukikundi kira kiumbita kureta mubango ja Mauritania kirimbe umbithe na arantere cia Egembe North Nkonjo Bukiri na ripoti hiyo. Na kitheguru ya Kenya ni kwithirite kwina antu babaingi muno ntukembithe bara batina ngui na babaingi bakethira bakirio theri gutina ngui icio cia kurita na indi riu ya youth ba kana ntukembithe ba ni bakuru bombe kwithira bakiyamwe kana wita ki seminars kenda bawata Mauritania mwanya mwanya na baitethio uturone bo indi kiria youth ntere sembe ni bakuru bombe kwithira bakiumaira kaita kara baibo kwina seminars baita bakawata Mauritania yara ya komba kubatethi kinya kimuturire kana kaita kara kinya bakethera bakiuria ngui cia kurita beto iria ibethera muno bakiri relax na rakuramira na kurita ngui ingi itiagirite kwibitu bawata amwe twabera babwithie manto ya computer kenda bomba uitethia na bareka kwithwa bari aendo sana no ntoraba kwithwa be aendo iro tutumika bothuku muno kinya ni antu ba wana siasa sira antu bawata ruari cia batethia ningwitikinya certificate muntu abantu kwa narua ningwitiketa ni amuri president ngwine ngwitikia otire arambongeli certificate thaire thuki Mwetoka vya muyuthi netra with degree yake aliani omusi kona manto mato nondene maugia tuthoma skuru kuya moto korona bibiliene murungu egere kyantu ni ngoromba youth abogiri na mbusi abogiri bo abogimesema ni ekuture ni sieko utita witori na inya na asiari benu stiro asiari to koromba botoyana ntukuyu bebarani youth yenge kenda tumatania na thingi ore wita ora mwana ni rebya kuria kenya mwana wembe ethera karibu ethera biretwe indi manto ya yari tukiri semina kana training ire twist iri na ngwataniro ya mukaririte wa afano Joseph Torwaki hererete ntere cia Egembe North kenda yomba kwethera kiguna hayuthi mwanya mwanya harapa iwatirite course mwanya mwanya tira cia kuandika CV ona kinya kirewete interview na manto yangi ya maingi kuandika CV na kuandika cover letter kenda bamenya wisi express boya na wikathiria kemuntu ura bakuromba ngui tosoka twabaritana buro bati weta kire interview kenda bategere na mekirenge wekirwa rende tena maana ke interview watuma muntu ura yetenyo ko interview akujaji nyambere waria yankatho no nto uma tukurutanwa na ke mucemani tukure ayu ngwetikia antu bonda bautethuka no nto bara baingi bawita bakiminya yani baingi batutura baisi ura muntu etaita nto kuromba ngwe kire nto mbosi betu kwa hivyo isio ndo ndasoke nkatho ciakwa beneficiary wa twist nimesaidika sana kwa skills ndathoma manto ya CV manto ya communication skills ngwitikia ciantethia kuarĩria youth na kutrina youth na women beneficiaries kiripotera Meru TV kuma Mutwate Egembe North beta Mukiri Onkonja Mutegeri kirere voti ingine atekire kiatho gia gukiria mathomo ntere cia Tigania West kiatho kira kirari na mubango jo gutigira ni bagukiria kithomo runguro mujumbe wa ntere iji John Mutunga ni ara cukuru ya primary ya Ntombo yumbite kwethirwa ikigunikana mushango jo mbecha iri kwirikana chigeta na mbere na gutetheria cukuru iji kiri mantu jegi wa kiboirachi na nguruki gukiria kithomo na njira inene kire kiatho giki keguchanga mbecha atongere kathumba ni bombete kwethirwa bagikinya na kuitambesha amwe na antu bawendi wega umwe wao ario rais wa ndeguru ya Kenya Daktari William Ruto uria urombere gutuma kigina kiawe ke gutetheria cukuru iji bange ni mutongeri wa baraba ingine ya bunge Senate na nkuruki mujumbe wa ntere uche Tigania West Mheshimiwa John Mutunga tukwatangire na mwandiki wetu wa Nteto Mwende Olaibuni arikithie ripoti yeu
orira mutaratara ya ukiria kithomo jwitite na mbere konto mwanya tigania West rungurwa mumbunga wa konto ko John Mutunga Kanyuithia riu cukuru ya Ntombo primary ni bagunekete na mucango ya mbesa kuma kiria atongeria bathirikari ona kinyari twa barakuru ba cukuru eye oamo na sore na ntuba wendiwe otomubunga wa tigania West John Mutunga wetikia bo ukiria kithomo tigania West Dr. Mailo za 50 na mwekurungu wa Grace 50 eta griega oya jora baba ni kama to nyani una na maguru kwa kanana dia adili ndakala yetu tuli tekanto na to se viri to eri to le kadoke esori ne ata maguru to ve kare anengani re shiringi ngiri magana ya ili kila ndebe 2027 mtu atajibu maswali yake. Kama mulipea MCA kula, mukapea president, mukapea senator, mtu atajibu maswali yake kwa ndebe yake. Ni kweli ama si kweli? Leo tuko na heshima, Mutunga anajaza ndebe yake kabisa. Pigia yeye makofi ya heshima. Lakini watu wekajunga bange na mukopera 1 term. Tafadhali Mutunga mwele nini wa 2 term. Ndio kulikia? Nondo mutanona mtata wala tokona namne? Na ninde mukali wa Meru County. Na mimi najua kwa sababu tumesunguka hii yeje yote na 150 pia makofi. 1,100 pia makofi. 150 makofi. 200. MP brilliant alumni group kutoka niingia hapa, they formed a WhatsApp group which is always active. Ni mucango yubwethetwe ni atongeria baba inge anthiguru na njira yotuma na aria mutongeria wa baraba inge mbungene ya Senate ya Aaron Choroiyo. Minister wa urimi Mutaikagwa wa mona rais wa nthiguru William Ruto na atongeria bange Kathumba. Haya, pigia Seneta makofi kwa sababu ya hiyo. Hiyo ingine si ya majority. Si ni majority. Huyu mjumbe wangu ako connected sana. Unajua majority Cheriot, Aaron Cheriot. Majority leader wa Senate. Kuwa na rafiki kama huyo, hiyo ni heshima kabisa. Ni kama kuwa karibu na Yesu, karibu na malaika wa Yesu. Unajua watu wengine hawana connection kabisa. Tuko na wajumbe hapa, hawaongei bunge, hawana marafiki, hawana connection hapa Meru. Na tunasema tutawamwaga wote. Lakini huyu Mutunga wenu, huyu dokta ni rafiki wa ndani sana wa Cheriot. Namba ile Cheriot anasema angekuwa hapa leo. Ni vile tu alipata hiyo mwaliko ya president akaenda kwa kazi zingine pale. Si kweli? Haya, weka makofi sawa sawa sasa ya Cheriot. Weka lembesha kabisa sasa. Unajua mchezo wa heshima. Nikiripotera Meru TV kuma Tigania West Mbeta wa Mwende wala Iboni. Na kile ripoti ingine ati umwe wa thojiba siasa ndani ya kaunti ya Meru Ezekiel Edwin Kiongozi na shumili tena kuria kanisa weta nambere na kurombera thirikari ni kenda kethirwe kiingia mawerane John the jara ithiritwe igikira Kenya Ngoroki Kiongozi nethiritwe akiromba Kenya gweta nambere na kugwata mbaru thirikari ya Rais William Ruto na Ngoroki akiromba Ameru kwigika na kugwata mbaru Profesa Kithure Kindiki. Siasa Edwin Kiongozi na rombete kanisa kurombera thirikari ni kenda gakinyeria mawerane jayo kire mukari wa Kawithire. Kanisa ikiombea dunia, iombee Kindiki, kanisa ikisimama pia Kenya itasimama. Watu wakiomba hata kama iko namna gani, lazima maombi ifike na Kenya ibadilike. Na mimi najua tukiwa na naibu wa rais ambaye anajua Mungu kama Profesa Kithure Kindiki, lazima Kenya ibadilike. Kwa sababu hako hapo area na mimi najua ni Mkristo. Ni arari ngerete ndebe munini wa rais Profesa Kithure Kindiki akiuga ati tikiria Meru batonya rutereruragana na thirikari kwithira gutike bagunekana ke kumana na uria ware munini wa rais Rigathi Gachagua. Beleni sisi hatungefikia naibu wa rais. Mimi nilijaribu nikasama, lakini wakati Kindiki amekuwa kila mtu anajua Meru kiongozi ni mtu wa naibu wa rais. Na sasa kama mimi nafikia Kindiki, si sote tuombee Kindiki. Si tu support huyu mtoto wetu kwa sababu anatusikiza. Kenya sisi
hatuko kwa upinzani, kwa sababu serikali ikiwekwa pia kanisa inaombea serikali. So tuendelee, tungoje, wakati ukifika pastor atakuja waambie wao wametusaidia au hajatusaidia. Kwa hivyo ombeeni ndugu yetu, muombee sana Profesa Kithure Kindiki, kwa sababu naona manduni ikimwamkia, watu wakimtusi. Mimi nilimwambia Kithure Kindiki, kanisa inakuombea, usiwajibu. Wewe ulipewa kazi kwa sababu kuna mwenye alishindwa kazi. Na kama wewe umepatiwa kazi, uko na mchungaji hapa mnamsikiza kwa sababu anampeleka kwa utaratibu. Anawapeleka na anaombea, mnaona huyu mchungaji anajua kufukuza shetani. Mashinda yenu ikiwa mingi, muone shetani anawafinyiria, mtakuja mwambie pastor, sisi wote tunalalamika shetani anatunyorosha. Unajua huyu ndiye mmewekwa na yeye. Na mkisoma Biblia, nabii yoyote, wale watu wamesucceed kwa kanisa, kwa maisha, wako chini ya nabii fulani, wako chini ya mchungaji fulani. Hakuna mtu anaweza fika mahali bila mchungaji ama bila nabii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hii unabii hii ya siasa, Kenya iliona tuwe na Kindiki na tutasupport Kindiki. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Mbita Mutugi wa Kiambi. Tukirekana na ripoti ya Mutugi wa Kiambi, orani mwandiki wa nteto ndene ya gicigo bunge kia North twerekera Munkantere Shaburi ni aria nyuma ya miario kathumba gwitana mbere na kwarua ndene ya gicigo bunge kia Buri akariba kionekana gushumiri na kumeneria mujumbe wa Nteriji Mugambiri Ndikire ni kirabo kuga na ithritwe akibatezanirie kirimirandi ya witi na mbere ta wekiri bostima ndoje na ginya barabara na ande mujumbe ojo na shumiritie na ukurita miario yawe nyuma ya makarika jaza akiaria na metha nteto ya Meru TV mujumbe Ndikire na ugete ati kwiri na barabara kathumba chithirito chigitana mbere na kuthondekwa na nkuruki miradi ya gwikira stima inyayo ni ithritwe igititho na mbere Nteriji Shaburi ni kiria kuga bamwe bara bakurita ripoti yu ni ripoti cia orongo na ne bara bakurwanwa gi siasa akiboria gutiga gutambia nteto itiko batara kiri akariba Nteriju Shaburi mwenda ola ibuni na ripoti yu nyuma ya mantu ya ruarua ati mumbungo wa Buri atombete kuthitheria kariba Buri barabara no bekira stima riu na ciumirite na gutariria mitaratara kathumba erari na yoyotie la kariba Buri ni bawitira barabara ene imbeo amwe na kuona stima barabara ekuma tutua kujambaria ndirekire budgetine gwikira lami kuma Kerua ko polisi ara gwita Mwanga Gitoro gwikira lami kuma Kirashene gwita Gitoro gwikira lami kuma maili 10 gwita Mwanga kwa Mungania ala ibokolo aloi ende bombera kwa thirikari antu betu sitoki hapo sitoki Kerua kionka twina project kenda cia stima injeru twina maximization project ithano Kerua na ari Kerua ward weta ruirura rera twina project mugwanja cia new transformers twina maximization ya project inya weta Kivirishia twina project ithatu by the way na maximization inya weta Kisima ni anchenderete aita na mbere na meneretia siasa barutere ruregani na thirikari akiwa ni babo tumika kuira karine kenda bona yako tingo yaritete buru na ntobara bakuthiuruka na bakiuga ngashetiria chenama ana my brother ntungu muona ale tafadhali tuwe watu wa kuheshimu viongozi wengine na kuwa ukweli bokolo aloi tutaweza dhikone watu ekare Ndikiri ndio topic oni program chako impangite nante ntera oyi no ntubabu bwandarimere bokwa my friends lekento William Samoei Ruto nguge nkanya ikitate mandreo chonde ndagweta chakakitate na ntera yema ntutema ntikakitate ndirabwaire royi ndabwaire royi bari manturampiji muntu kama anataka kuomba kura etarombe kura chiawe bila kuingiza Ndikiri hapo. Ambia raia utawafanyia nini? Kani hata loi sema bila utafanya
tekugale ndigiria ateathithia kio sio kazi ya siasa bokura ntu betu twejaja tugatethia arima batea tuka make sure certificate kumara atea ana bao ba kuandikwa atea hiyo sio ndio siasa mzuri lakini ona mtu atarunga mwana karungama aruga ngazio wanta ngalendikiria ateathithia tatuweza supervise cause ona mtu kwa rio ana kitu ingine katikati. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wala Iboni. Tokerekana na riboti huyu ya Mwende wala Iboni ni ate uro ari MCA wa wadi ya Nyaki West amwena atongera bange kathumba ne bashumiritie na kuromba seneta wa county ya Meru na urankoro kino munini wa speaker ndene ya bunge seneta Kathuri Murungi gutigira na gutonya kiri kiama kia DCP nikireba kugana ndi thirikari nionekene gutezaniria seneta Kathuri Murungi nonto ni barare na witikio akomba kwithirwo akiewa giti kia waziri ndene ya kanjo ya Rais William Ruto kuringana na gikundi giki gatongere na ndiborite seneta Kathuri wetana mbere na kwebera kiri kiama kia UDA na nkuruki gutonya kiri kiama kia DCP nikenda akomba kwithirwa agitana mbere na ngugishia na njira ire kubatara. Uria wari MCA Nyaki West jawe Martin Muria kiongozi ule na riitwa ringi jikene kiongozi nombite kwithirwo akiuria munene owe Kathuri Murungi gugatuika gite gia CS ikira urire ni bombe kwithirwa bagitonya kiri DCP wewengwa aliuga gatonya karukire kainda kiongozi ejeneu karukire agendo MCA akarone MP Mheshimiwa Kathuri Murungi nikienda kwenda DCP thirikari tumbe gufomera areko akwende kuthuka bado no turatura tuititie tigia CS kadage kurema bado ebera dewo egatera mwana nita sawa Mheshimiwa Nture mbije ogwa kadhe thirikari ne twafom kamunda gakugera gaitiaja priority number 1 order number 1 ibarabara erekorami ominante kwenda kwaria muno ni babwe bombije kei kiana kienu itu bongwatera itu ikiama tori ingeri nekiama weka na manuel ingeri sawa otikane na maromba wadani hapo dalibe na weke mandoa na jau nijo ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkikuripotera ndene ya Meru TV. Right, mutegeri Meru TV ni otogwekera gatantante toshieto chia Meru TV rukirora na arua nkurikani nyumendeka itekuraza nkethirwa ngicokagira tumbureke na gutegera nkathaiti cietu tuone imwe cia ngono ira ciethiritwo cirio irio riboti ya nthiguru ya Kenya kana timu ya Harambee Stars ije ni timu ya Kenya ya nthaka ya mubira wa maguru ne barombero kwithira bakimakania sana nyuma yabo kwithira bakiingiria ngoru imwe kireke bongo na bomba kwithira bakiura nthaka cio kuma nthiguru ya Morocco iu na ingi nyingi nkethira ngikuthomagira cio kirenga thiti cia turukirona na arua twachokera ndene ya Meru TV magathitine.
nitukenete hamwe itete na mbere na gutureithiria. Anuiji no araniri no bichichia Meru TV na Theri FM wakaigwa kuri nonto bote okugwiria kuma kiri programu ire igwetaruone nandi no tume maoni jaku gukurokira email yetu iria ni merutvcomplaincenter@gmail.com kana turingire thimo gukurokira 0114 190 962. Meru TV, kionere mwanya. Good morning, karibuni sana kairindene mubango joetu jua kumurika mangatheti yani Meru TV mangatheti ntuku ni 11 ni ntuku ya Jumatatu ntuku retu ya tukiambia ni kiumia. Kwa hivyo karibuni sana mbetikira mbethiro ngitagagira nkatheti ya The Standard tuthura tukimenyaga what is happening kana imbia thretu gita na mbere ndene ya nthiguru ya Kenya. Ntuku anaru karatasi ne kambere ni nthakache timu ya Harambee Stars ndakache timu ya Harambee Stars ne barombere kwithirwa bakimakania barigari ya Kenya na tia Kenya ake na bobo nyuma yabo kwithirwa baketanguruta nthiguru ya Morocco ngoru emwe kireke bongo ndakaje tia Harambee Stars chirombete kwithirwa kana chiromere kurikia muchetho jojo chiri anto 10 na bobo ni nyuma ya kwithirwa bae ikandi ya rendi kana baitiri muchethi umwe wayo kwou ndakache Harambee Stars na ndiri chone nye kuchetha bwega kiri machinano ja CHAN 2024 nande ibethire tabagitonya kiri quarter finals ndage ibethire tabagitonya kiri quarter finals iro gona bakuga tokaro na karatasi ne kamuthia ndene yankathiti ja The Standard au karatasi ne kambere mutegeri kuri na mbicha mutongeri wa mugongo ujote unge ni Daktari William Ruto na naru andikibanta tabandikite ozo Ruto Messiah Games. Ruto Messiah Games. Baruga nyuma ya Rais William Ruto kureikia kujukia wathani ipo nthiguru ya Kenya. None Kenya kwithirwa akejana thina yeza akenya bambirie kurira agachwa solution kana ntayere ya thina yeu na nyumene arike guchwa ntayere yeu akethirwa no hero akonekana tono nande utethetia Kenya ti oni kugo inkathiti ya The Standard karatasi ne kambere ni uba kugo iba jana ngerekano aja mantoja ID baruga mbere ya Ruto tonyo utongerie ne kwa apply kebande yare chiringi gana kwi muntu ro kwenda ku apply kwa mbere buru na ku replace no Ruto agotonya a propose ku apply re mbere muntu akareangiri na wata kibande gyaku ukomba kwithira okire angiri ijere nyumene na ugere ichieta mwaka magana 3 nyuma ya mwingi kurira nande bauga nande kwa apply ID ni utheri kwa ubariuga rais arekira thina rekirwa then akamesota out baadaye nyuma yantu kuuga kuna na kintu kingi beja na ngerekano aja ya fuel kana magurija maguta nara Nairobi bauga mbere ya rais iko arena maguta jaumaga shilingi 159 Ruto atonya thia gintu gwitwa subsidy removal aita subsidy 2023 ile maguta jaitia monka magana jaire 211.64 mwingi twarira kana Kenya barira niona nde maguta kaire jare ni kilo kaire monka 186 kwa hiyo ni ubakugire kweja na ngerekano ya manto jara thirikari gukurukira Rais William Ruto ikwithirwa igejetithia na mbere
twambirie karatasi tutagere karatasi nega twire manto jege devolution ugatuzi kana manto jege thirikari iji cia matora baruga nyuma ya kana mwakene jwa ngirije ne 2010 August ore ari rais Kagite ne kau Mwai Kibaki nombera kwethirwa akiruguria katiba enjeru iria yombera kwethirwa ikireta mogararuku gathumba ndene ya nthiguru ya Kenya kuringana na rugono ruru karatasi nega twire ebaruga katiba ezi ndene ya katiba ezi ni ombera kwethirwa igikira Kenya kire imwe cia nthiguru iria ciena mawatho ja mega na mawatho ja gutigira kuri na untwira bobwega na nkoroki kwina right na freedom cia mukenya wonthe kiri ndene kana kiri manto ja githirikari na ndio kona ndirugo no karatasi nega twire aragwa kurekana ndi nyuma ya Jaja John them devolution nionekane kwethira igeta na mbere kire county na ibeja ni mochi yanguge iria county cia erwe kire katiba ezi imochi ya county government functions irabandikite aza ni amwena uremi agriculture na county manto ya giogima ukona manto ya gio untwire na public entertainment public amenities transport animal control ni nyinge mutageri nguge ire ikwerekana nicho katiba ezi ya 2010 iyo mbere kwethirwa ikiugwa nicho nguge cia county kana county function kunyere cherwa ni nguge cia thirikari na inge kero ni nguge cia county kwa hiyo gono karona karatasi nega twire area o county yombete kwethirwa ikija na mawatu jayo na ongabana agomba kwethirwa akibangania county yayo kire karatasi gatutatu imanto jegi nthiguru ya Tanzania na Dar es Salaam baruga Kagita na Karia machindano ya CHAN 2024 zonekene gwita na mbere kire nthiguru ya Kenya Tanzania na Uganda rugono ruro karatasi ne gatutatu bamurikite urakwithire togekana na Dar es Salaam Tanzania Nyarago kwerekana ikuonekene antukuina ebiempe kuringwa vuvuzera chiri chikika kanaua kire machindano ya CHAN nare ndene ya kieni kia Benjamin Mkapa Stadium nare nthiguru ya Tanzania gento kira kitumita bandika rugono ruro baruga na Tanzania Kagita na karako kuchethwa kure na antu bakuruga nyama kwina antu bakuruga nyama na tinyama cia kawaida nyama hizi nira chitona gichunku World Game Meat inyama cia nyomo cia kithaka kurire kana kiri bieni bia na Tanzania Kagita na karako na mithako kwita na mbere kwina antu bagwita bakagwata nyomo ta buffalo antelope yani kadhia gazelle hizi wild beast na kurire kana nyomo hizi cia kithaka ichio bagwita bakarugira akari kana bakarugira antu bara bejeta kuona mishetho kuna ukuririkana igukuri wa nyama cia nyomo cia kithaka na kuringana na rugono ru karatasi ne gatutatu kwina muntu kumenyekana ta Dr. Nei ure okuga aretere aria mushkaki jua kadhia nyama ya kadhia na uga ithongi sana na karibaba Tanzania bakuga nyama izi cia nyomo cia kithaka inyama indhongi sana kinyankurukie nyomo ichi thagira chigie kwa mishi baruga nyama cia nyomo cia kithaka ni nyama indhongi na inyama chiomba chiena inya chikweja inya nonto nyomo cia kithaka ireja herbs kana ndawa ira chitha china withakene ku Tanzania na ndene thire tweke murekwa nonto bakwithirwa kuririkana bakuruga nyomo ichi kithaka nda kwera kuona buffalo antelope gazelle na wild beast ichio nyomo nyama chikwithirwa chikirugwa na chikarewa ndeu na ichikwendwa na rate nene sana otero karatasi ne kauga tuthatu mutegeri ikwithiritwe kuna ripoti irekeretwe na arantere cia Vihiga ya murimo jwa jujikene ta anthrax I think na kimiro ni thita kethira ante atitie kuririkana mabitha bogima na arantere cia Vihiga ni baritite ripoti ya kuga kuri na murimo wongero kuwa murimo jwa anthrax jura jwethagirwa jokiazie nyomo cia kithaka na kinyantu murimo jojo njo anthrax joite tanara antere cia Mbihi na cha Mbiti sublocation nyarago kwerekana nkuruki ng'ombe 10 ni chithetho chigekua mane mabitha bogima nyabarabethagira bagitreat nyomo na ndene bachumirite na kuga bobo no gwati bonane na thirikari ne batare gutonyera nikenda gutigira nyomo ije nicho kwa mtu ashindano nikenda murimo jojo jotegeta na mbere na kuraga muingi ikaratasi na gatatu niyo kethirwa ukionaga rugono ru karatasi gatona mutegeri irugono rwa kuthomerero Ruto miari ya Ruto irethiritwo akiaria Ruto's policies end in confusion, resistance, then damage control. No bakugo.
karatasi na gatona bakauga atiri ko kagita ka miaka 3 ya utongiria ba Rais William Ruto jamwe ja mawirane jara umbita kwithirwa agika jatikinyanire tana jange ja kinyanira cha komba kwithirwa jeja thina inene sana na nyumene akathithe gintu bagwetana gichunku damage control ibajene kagita ko kamyaka 3 ya utongeria kwa ngerekano baruga mwaka muthiru kagita na karakwa na maandamano ya finance bill ya 2024 maandamano jata jariri kanini jatumire nkuruki antu 60 bateto turo bwao na kire maandamano jata kuririkana rais na ombera gukira kwa kagita gakaraja na nyumene akwa na mantu ja kuthoka burunire ashumerie kuthithia gintu gitwa damage control omba kwithirwa kireta mogaruruku kiri kanjo yawe ya minister na nkuruki ashumerie na kuga watekera kirore finance bill eu ni okatheti igwita damage control ni uko karium kintu kenge bakuoneka kuthithwa ni thirikari ni mantu jamari kana bisi ya ritwa erire kana bandu kwambiririo ou thirikari yauga itire aga mbeca ici lakini nyuma ya ntu kwira bakiringe tuma kaire iguracokerwe na kwethira kwina new funding model kairi irugono mutegeri ukarona karatasi na gatuna kegie kire mantu jaje gio tongeria ba nthiguru ya Kenya. Karatasi na gatutano baruga Kenya nande ere ugwatine mono ekuru baraba kwewa ana karatasi na gatutano baruga kuri na kunyia kwa gintu gigwitwa obstetric drips kiri mandagitari kana kiri ruga ya mantu jege cibitari ni gintu kira gitumairo gutetheria kumenya kagita na karamu ekuru ayewa mwana into bitumerwa kenda bikamenya kethira mokuruzo ndamu ne kume nyingi ireto excessive bleeding na ndi kuririkana ndene nthiguru ya Kenya tumashini toto kana into bigwetwa obstetric drips ithirikana kidogo ichithirito chikinyia na nani kuri no gwatibu nene kiekuru baraba kwewa ana nontum mandaktari nandi batiomba kana gynecologist bate kumba kumenya kethira mokuru uwe imwana na gukurukira excessive bleeding kana ndamu nyingi ine kwethirwa ikiuma nandi kuririkana gutene into bigwetwa obstetric drips bigatuma nandi ekuru baba ingi baraba kwewa ana bakethira bari ugwatine bogota kinyo turo bono ntubo gutandamu nyingi ibaje nangerekano boga average nthiguru ya Kenya nithagirwa ekuru 21 iba gukua ontuku kagita na karaba kwewa ana 21 women daily iba mboma kuthira bagitotoro bo ontuku enyuma bakwethirwa bakewa ana na kurekana kire ikubi 21 ikue 10 biejana yana gintu gigwitwa postpartum hemorrhage na gichonko kira raisi ni excessive bleeding kana ndamu nyingi kwethirwa ikiuma. Yes, rugono ruka rona karatasi na gatutano kirenga theti ya the standard mutegeri tu karatasi na kamugwanja na ndiki kwina kigomano kirigeri kwithirwa gikiambiria devolution conference mutegeri ni kigomano kia mantu ja igithirikari cia county ngorikana nyuma ya constitution kana katiba ya mwaka 2010 mantu ja county jejere nande omwaka ikwethagirwo kuri na kigomano giki devolution conference aria mangabana bomba kwithira bagicemania kuthikanira na kuritarwaria kigomano giki baruga gikambiria na county ya Homa Bay gikethirwo kiri county ya Homa Bay na gikambiria tariki 12 that is Rojo, yes, 12th to 15th ikambiria tariki 12 kwenda tariki 15 na aria antere cha county ya Homa Bay. Karatasi na gakenda mutegeri mabitha ba polisi na ndiberigeri kwandikwa ire gutwa ni recruitment kuririkana kwa kagita ka miaka 3 na ndigutithiritwo kuna ujukania bwa polisi National Police Service kana NPS na ndirigeri kuthithia ire ito recruitment nikenda kujukia mabitha ba polisi recruitment yeze ikathithika mweri twetete na nande thirikari neterete kwithirwa igichwa antu baraba komba kwithirwa bagitonya ngogezi ya borichi recruitment ya muthia yathithirwe mwaka 2022 na nande kuririkana kwa miaka 3 na nande gutethirete kuri na recruitment no ntu ba mathina ja mbecha kana rabo gwita financial constraints
na ndi kukirikana aborisi bara bengi bombete kwithira bagito ngugi ne through dismissal bange bari saini that is guchebiria ngugi bange bari taya na bange bomba kwithira bagikuira ndene ya ngugi ciao ko na ndi tonya tutunde tethire tutugitigwa kuringana na Inspector General wa Polisi Douglas Kanja egere karatasi kaka kenda augana ndi kuri na shortage ya mabitha ba polisi ngiri 5 bari na shortage ya mabitha ba polisi ngiri 5 na bari na hope at recruitment ya mweri twetete ikomba gutetheria shortage yeti nikenda polisi na ndeba gethirwa bakingana kwau kwena recruitment ya polisi ira eregeri kuthithwa mweri twetete bakendaga kufil anto polisi baraba kurikana bateo mbicha ya katuni rokerora na romo tegeri mbicha ya katuni rokerora na arua eri na mtu ina kiuge kinene sana mbicha ya katuni eri na mtu ina kiuge kinene na kiuge ke au nyuma andiki NTSA mtojo ina kiuge kinene mono andiki NTSA nyuma nguewe mukone na mabecha na kiondoke na mbecha ongewe kireta nguo cha polisi nyawe na kiuge kinene ou na bo bara bakoraniria bethekaga omwe enda kwira andiki NTSA ongene abitha polisi bonde banene bena mbecha mukone bojoretie mbecha miukone abakwaria kibetheka tugaga mbiche katuni mutegeri gwengwa uimurikaga ukamithoja no komba kwithira ukimenyaga na ataithagirwa gekara karatasi nige 13 mutegeri imanto jegie mutino jo barabara anto badato ne barombera kwithira bagikwira kire mitino ire barabara na rantere chena nyuki agite na kara mitino ne kana gwetana mbere na kuraga muingi nthigurune ya Kenya kire mutino jo mbere kuririkana anto baire ne barakwire na rantere che Maimayu na Ivasha area barombera kwithira kuraringanirwa embassy na trera cia ringana ntuko ya Jumamosi otuko ikwari na mutino jorano atigire anto 30 bagurari tobo thoku na bange kumenera bakitukire ICU nioko na ukurigana na ndiku kwa kagita kaka kamweri jojo mitino kathomba nonekene gwetana mbere na gukujirwa mitino nithiritwe igikujirwa karatasi na kogu ya 13 Kenya Institute of Curriculum Development ijigeneta KICDE neriteta warning nene sana kire kugwa kuri na arimo ba nini barabomba kuritana technical courses ikire chukuru iji cha senior secondary school idari toberigeri kwambire next year ko kuringana KICD iriuga gutena arimo bakongana kwena shortage arimo barabomba kuritana technical courses kire chukuru iji cha senior secondary school bobo jete bimebi kai nyuma ya National Parent Association na ma principal kwethera bakiuga kuthira bakiuga ati batena wetekio no thirikari chibangi tekere ana baraba kethira bagitonya senior secondary school mwaka twitite mutagari oni tena jange ne ugo kari na arua muthia ngatheti okona mtoizike na ta Ryan Ogam no rombera kwethira akingiria ngoru ya uchindi ya timu ya Kenya ntuku egoro ara barombera kwethira bagichinda Morocco ngoru mekiri kibungo kinyako thara barare anto 10 ya Kenya ya Kenya kwa barende kadi yes ukona mbiche muthia ukona muthaka kumenyekana ta Ryan Ogam oge yeke na muno kianine na bobo nyuma yako nankera Kenya ushindi wa ngoru emwe na gutigira baringite nthaka cha Morocco na qualify gutonya quarter finals chia mithako ya CHAN 2024 Bedrango kwa kagita kakega ngachokera na mugeni wetu antuku tutotokea raia na tuigo ugebo abo karieta rukiro naru